U Karlovcu je održana dvodnevna besplatna radionica pod nazivom EU fondovi za mala i srednja poduzeća u organizaciji ureda Nikole Vuljanića, zastupnika u Europskom parlamentu i grupacije Ujedinjena Europska ljevica, Nordijska zelena ljevica, a na kojoj su bili pozvani svi zainteresirani građani Karlovca i okolice. Među njima je bila i ova 25-godišnja studentica. Došli ste ovdje po nečijoj preporuci? Mama je vidjela na portalu pa mi je rekla da bi bilo dobro. I kako vam se sviđa? Mislite li da ste nešto do sada već naučili? Pa dobro, ima puno informacija i tako. Sigurno da sam naučila puno. Jeste bili prije na nekoj sličnoj radionici? Ne. Što ste po zanimanju? Trenutno sam nezaposlena, studiram zaštita na radu, inače cvjećar. Znači jednog dana možda bi mogli otvoriti neki svoj obrt, to vam je? Pa nadam se. Hoćete li napisati jedan od ovih projekata o kojem ste danas možda čuli? Pa ukoliko se pokaže prilika, da. Svaki europarlamentarac dobiva određena sredstva koja može iskoristiti za svoje aktivnosti. Mi smo primijetili da je interes za EU fondove veliki i odlučili smo građanima dati nešto besplatno i nešto korisno. Kao što je gospodin Štilinović rekao, odaziv je izuzetno velik, sredstava ima za povlačenje iz fondova. Svakodnevno slušamo o milionima eura koji su tu na raspolaganju, međutim ljudima još nije jasno kako točno do njih doći. Zato smo upravo odlučili organizirati ove radionice. Radionice traju 2 dana, što bi trebalo biti dovoljno da se pohvata ono važno vezano za EU fondove koji su mnogima i dalje velika nepoznanica. Prvi dan je više teorija, da se shvati koncept od kud i kako dolaze novci, pa onda malo poslijepodne razmišljanje o konkretnim idejama, a sutra je cijeli dan za vježbu, dakle baš pisanje, pokušaj pisanja projekata, s tim da se onda usput objasni kompletan sustav natječajnih dokumentacija. Namijenjeno je s građanima, ali u prvom redu poduzetnicima, malim i srednjim poduzetnicima, što onda uključuje i obrte, i OPG, i DO, i jednostavne DO-e. I sve s tim da neki principi su isti, pa ako nam je na radionici neko koji je iz neke udruge, nevladine ili iz institucije, opet ima što naučiti. Ne? Do sada su održane 4 ovakve radionice u Zagrebu i 1 u Osijeku, a sve su bile odlično posjećene. A u Zagrebu smo već iz tih početnih uspjeli isfiltrirati ljude koji imaju konkretne projekte i za njih smo radili dvodnevnu naprednu radionicu. To neko ko ne polovi prvo osnove ne može sudjelovati. Uz vas ko još vodi radionice? I doajenka izvlačenja novaca iz EU fondova Martina Belić, koja je nezavisna konzultantica za EU fondove, stasala u nevladinom sektoru, što zeleni, što babe, ljudska prava, i u nekoliko zadnjih godina radi kao nezavisna konzultantica. I Karlovčani su baš poput građana Zagreba i Osijeka pokazali veliki interes za praktičnim novim znanjem ove vrste. Zapravo mi inače radimo u manjim grupama, jer onda se malo žešće ide i na vježbe i na konkretne ideje. Ali s obzirom da smo uspjeli dobiti financiranje iz Europskog parlamenta, iz ove skupine Ujedinjene Europske ljevice, onda želimo što bolje taj novac upotrijebiti, pa nismo ograničili grupe i po 40 ljudi je na početnim radionicama, 25-30 na naprednoj, to je jako veliki odaziv. Čini mi se da to pokazuje kolika je potreba za takvom edukacijom. Mi nekad držimo i radionice koje se plaćaju, pa čak i tamo imamo odaziv, nešto manji naravno, jer je onda prohibitivna stvar plaćanja. Ali s obzirom da je ovo besplatno, još mi je zanimljivo primijetiti da ljudi koji su došli nisu došli samo zato da budu tu, svi imaju konkretan motiv ili projekt zašto su tu. No koje osobine treba imati kako bi se postalo uspješnim poduzetnikom? Ono što je važno i što nam se sviđa je da svi koji su tu imaju taj poduzetnički duh i žele ući u pisanje projekata. Pisanje projekata ovakvog tipa mnogima je bauk, no je li to doista toliko komplicirano? Ne možete sve naučiti u 2 dana, ali bitno je da ljudi shvate kontekst i da shvate od kud kako dolaze novci i zašto postoje pravila po kojima se ti novci moraju trošiti i po kojima se dobiva sufinanciranje, a onda za konkretno pisanje projekta treba se još potruditi. Nije nemoguće, nisu to nekakve svemirske tehnologije, ali je dosta kompleksno i jako ovisi o konkretnom fondu, konkretnoj programu, mjeri, pozivu, prioritetu za godinu. Treba znati na koji način europski fondovi vole da se raspišu projektne i projektne aktivnosti. Ima tu još konkretno posla puno,
Ali ono što nam ljudi kažu nakon radionica, što je najvažnije za ove radionice, konačno shvaćam kako to funkcionira. To je važno. Ili čak su nam znali doći ljudi i reći, konačno mi je sad jasno da za tu mene nema novaca i ne moram više gubiti vrijeme na EU fondove. Ne? Češći je slučaj kad ljudi vele, sad konačno znam zašto mogu tražiti novce od svojih ideja, od svojih investicija. Ne? Dakle, feedback je dobar. Izvrstan i šteta je što ovakvih radionica nema više i sustavno organiziran. Radionica u Karlovcu nije i posljednja u ovom nizu. Sljedeća radionica održava se u Rijeci 14. i 15. ožujka, a ako bude prilike, naravno da ćemo održavati i dalje te besplatne radionice.